ISLांत मुंबई सिटी आड खेळूंक FC गोवा टीम मुंबई पावली। चेन्नईन FC आड पहिली मॅच जिखिल्ल्यान FC गोवा उमेदीन आसात। मुंबई सिटी पयले मॅचींत बेंगळुरू आड हरिल्ले, ते अकाउंट उगडूंक खेळटले। नवो प्रयोग करचे परस प्लान थारला त्या प्रमाणूच खेळटले। आमची टीम आक्रमकूच खेळटली। सगळ्यो टीमी सारख्याच ताकदीच्यो आसात म्हूण FC गोवाचो कोच सर्जिओ लोबेरा मुंबई प्री मॅच मिडिया परिशदेंत उलयला। शेनवारा मुंबई सिटी FC गोवा मॅच रातची 8:00 चेन्नईन FC घरच्या मैदानार हरोवन चौथ्या ISLाक नेटान सुरवात केल्या उपरांत FC गोवा शेनवारा 8:00 मुंबईत खेळटले। बऱ्यापैकी तंत्रीक खेळ करीत मान्युएल लांझारोटेच्या अटॅकिंग मिडफिल्डांत ताळमेळ दाखोवन सर्जिओ लोबेराच्या FC गोवान आपल्या फॅन्सांक सुरवातीच्या मॅचीनूच आपली तांक दाखयल्या। मुंबईतूय फॅन्सांचो बरो प्रतिसाद मेळटलो अशें स्पॅनिश स्टार लांझारोटेक दिसता। Bueno, fue jugada rápida, bueno, fue el contraataque que tuvimos y después mandar, cayó el rechazo y justo me cayó el balón encima y en ese momento pues la opción de golpear. La verdad que cuando golpeé pensé que no iba a entrar, pensé que iba al larguero o fuera, pero por suerte pegó el larguero y entró y bueno, muy contento por el gol y por la victoria. Well, it was a very quick counter-attack. It was fast thinking. Mandar had a good chance. The ball just came to me, and when it came to me, I didn't really think too much about it. I did try and lob it straight away. I wasn't sure that it would go in when I did hit it first. That's the honest truth. But once it did hit the post and go in, it was great. Very happy with the goal and very happy with the team's performance. Muy agradecido. Es el primer partido, aún queda mucho y intentaré hacerlo igual de bien cada partido, trabajar para Goa, para la afición y es importante ahora conseguir otra victoria en el partido en Bombay para que el equipo, pues la afición venga a animarnos y que el estadio pues esté con mucha gente y lleno para que pueda disfrutar del equipo. So he says, I'm very happy with the fact that the fans are supporting us, etc. I'm very thankful to them for having that faith in me. Obviously, we want to keep going. It's only the first match. We want to make sure that we want to continue this trend going. And we want them to come to Bombay and support us as well and try and get as many fans going through in Goa as well, because we will need their support and we will try and do our best for the fans of Goa. Bureau Report, Prudent. पहिल्या जिनो कप अंडर-16 2 दिसांचे क्रिकेट सर्तींत बार्देश तालुका वस्ताद थारले। फायनलीत तिसवाडी तालुक्याचेर घेतिल्ले लिडाच्या आदारार अनिल आरोलकराचे टीमीक जैतिवंत जावपाचो मान मेळ्ळो। नारायण कांबळेचो तिसवाडी पंगड उपजैतिवंत जालो। गोंयांतल्यान टेस्ट क्लास प्लेयर तयार करपा हेतान जिनो कप दर वर्सा जातले अशें जिनो फार्मास्युटिकल्साचो चेअरमॅन दिलीप साळगांवकारान जाहीर केलां। हो जो टोर्नामेंट जो आसा हो टोर्नामेंट एक बेस जावचो तुमच्या सगळे क्रिकेट प्लेयर घडोवन हाडपाक आनी क्रिकेट गोंयचे जे क्रिकेट प्लेयर्स आसात जेन्ना तुमी नॅशनल लेवल टोर्नामेंट खेळपाक वतात आनी बरें आपल्या खेळाचें प्रदर्शन त्या टोर्नामेंटान करचें आनी गोंयचें नांव क्रिकेटच्या माळार अशेंच चमकत रावचें हो हेतू आसा। आणि आता सागरान सांगलां आमी हे टोर्नामेंट अशें कंटिन्यू करतले। आमकां GCAचो फूल सपोर्ट जाय हातूंत, कित्याक GCA सपोर्ट नासता जायना। इतलें जर करपाक गेलें तर खंय तरी आमकां गोवा क्रिकेट असोसिएशनचो सपोर्ट जाय पडटलो। आर्यन फुटकर ऑफ सांगे तालुका। Prize 10,000. Runners of trophy to Tiswadi Taluka and cash prize of 20,000 and trophy. Bardesh Taluka cash prize of 30,000 rupees and trophy.
पेंजीम स्पोर्ट्स क्लब आणि केसीसी मोर्जी आल्बर्ट डेव्हलपर्स स्पोर्ट्स क्लबान पणजे दवरिल्ले पयले ऑल गोवा क्रिकेट सर्तीचे सेमी फायनलींत पावले. पेंजीम क्लबान हंगामा स्पोर्ट्स क्लबाक 8 विकेटींनी मारले. हंगामान पयली बॅटिंग करताना 20 ओव्हरींनी 9 आउट 149 काढले. पेंजीम क्लब 2 विकेटी वगडावन जिखले. दुसऱ्या मॅचीत केसीसी मोर्जीन पयली बॅटिंग करून 9 आउट 133 काढले. जाप दितना शिरगांव क्लब 67 ऑल आउट. अंत्रुज आर्ट अँड स्पोर्ट्स अकादमी आणि स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी गोवान एकठांय मेळून 25 आनी 26 नोव्हेंबराक ऑल गोवा इन्व्हिटेशनल बास्केटबॉल सर्त दवरल्या. सर्तीक टॉप 8 टिमी काडल्यात. ह्या सर्ती वेळार भुरग्यां खातीरय सर्ती दवरल्यात. समाज वावुरपी संदीप खांडेपारकार आणि प्रुडंटाचो रिपोर्टर विवेक प्रभूचो सर्तीचे निमतान सत्कार जातलो. Beside basketball tournament, to get a more attractive crowd, we have organized collage making competition in collaboration with the JC of Honda, wherein only the students from Honda Taluka will take part. There also we are expecting more than 100 students to take part. It's a unique activity we have organized. Plus, we'll be having from the locality, we are having a dance competition for the local kids there. So that will be also part of the activity. And most importantly, every year during our basketball tournament, we felicitate eminent personalities and those who have done well-doing for the Honda as well as for the Goa region. This year we are felicitating Sandeep Khandeparkar, a social worker from Khandepar, and your own Vivek Prabhu for giving a very good status, being awarded in the award ceremony recently. So two personalities we are felicitating on the occasion. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.